دما باش بێتم شەوانên هێژا و برێز ئەزاد لە ئەحمەدم زێگەشتان و چیاژ ئارکێژ وەرە پێشکەش بکەم فەرمون دەستپێکێدا چەند سەر نوچە. یەپێگەی مالە ئەندامێکی پێدەکەسێ li tirbespiyê bi kargeha çêkirina teqemeniyê tometbar dike. Leşkerê Iraqî 27 welatiyên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê yên ku girtî bûn li devera Mehmûdiyê serbest berdan. Daeş ji Kurdên Tilbirakê dixwaza genim bê wan neçînin û yepêgê jî bacê ji wan werdigira. Encumena Teşrîعî ya Rêveberiya Xweserî ya PYD li kantona Cezîrê yasaya helbijartinan pejirand û helbijartinên teşrîعî bi 4 mehan paşxistin. Şoreşvanên Sûriyê Daeş ji 8 bajarokan li Riqayê derdixe. Hêzên opozisyona Sûrî li taxên Helebê pêş dikevin. Cardî Slavorêz temeşevanên hêja malpereke serpartiyekî Tiya Demokrat PYD va di nûçeyeka xwe da eşkere kiriye ku ew mala bajarokê Tirbespiyê ku teqîn tê de çê dibû ji aliyê endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya va wekû kargehekî teqemeniyê dihat bikar anî û tê de bomba û teqemeniyê dihatin çêkirin. Zanyarên bêhtir em ê divê raportê de temaşe bikin. Li bajarokê Tirbespiyê û beriya du şevan mala rojnamevan û endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hat teqandin û di teqînê da yek kes hat kuştin û ziyaneke madî mezin gihişte wê malê. û piştî teqînê gelek çîrok û daxuyanî li ser teqînê hatin gotin. Yek ciwan ya Ciwan İbrahîm berpirsê asayişa PYD li kantona Cezîrê bû ku Ciwan İbrahîm li ser ropelaya xwe ya Facebookê nivîsî bû ku ew teqîn diriya motorekî bombekirî ra hatibû encamdan û tê da welatiyê bi navê Remedan Mihemed Hesen hatiye kuştin. Ji aliyê xwe ve xwedanê malê Lewent Hesên ku niha li Almanya dimîne û mala wî endamekî din yê Partiya Demokrata Kurdistan tê da bi kirê dimîne. Ji Arkêra got eger teqîn bi motorekî bombekirî hatiye kirin çawa ew motora ku xema ye û tu ziyan negihiştiyekî. Ji aliyekî din ve çalakvanekî bajarokê Tirbespiyê ku nexwest navê wê bê eşkere kirin ji Arkêra got ew kesê ku duê malê da hatiye kuştin endamê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD ye û termî wî wekû xema ye. Çalakvanê bajarokê Tirbespiyê her wiha got di sibeha roja teqînê da Remedan Mihemed Hesen li gel welatiyê bi navê Casim ku ew jî endamê PYD ye ji aliyê asayişa PYD va hatibûn girtin û duh Casim hate berdan. Ji aliyê xwe ve malperekî bi ser Partiya Yekîtiya Demokrat PYD va di nûçeyekî xwe da eşkere kir ku ew mal ji aliyê endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya va wekû kargehekî teqemeniyê dihat bikar anîn û tê da bomba û teqemenî tên çêkirin. Wê malperê da zanîn di dema ku teqemenî li ser motorê dihat danîn hat teqandin û di encama bi hêzbûna teqînê da gelek pirtûkên taybet bi çêkirina bomba û teqemeniyan li ser cadên wê taxê belav bûn. Tê zanîn ku piştî teqînê hêzin asayişa PYD welatiyê ku di wê malê da bi kirê bû yê bi navê Pêşeng Musa li gel 5 kesên din girtin û heta niha di zindanên asayişa PYD de ne. Belê temşevanên hêja li ser vê bûyêreya ku li berî deh pêr li bajarokê Tirbespiyê Rûdayê niha mamoste Neş'et Zaza endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya ji qamişlo merêdem baş kak Neş'et yanî destpêkê de hegir tijmer bidê xuya kirin ev bûyera ku niha li bajarokê Tirbespiyê Rûdayê yanî birayeta arman ji vê yekê çi ye? Destpêkê didem baş Slavorêz bû hemû temşevanên hêja. حقیقت ابویا را گفت و سوی چه بویی یعنی آیا نکرده که اینجا ما رو ترش جنگ خرابیه که خصوصی تورا نوعی تشکر خواهد کسی گفت خواهیم یا بیاره آنا که بجی خونه که ما بش کرده که ما بجی بینه آیا گفتی خسنا خرابم دخوازم فیدش خرابیه بکن چگو ملت کرد بردن هست او بیاره خراب تجاری نکتنا اینجا می کردایتیه ده آیا شما بسیار از بیاره خانه که هم تمام جگره که سرویس کن یک تشتی یک خلوستی دست دشمن یک دشمناتی هست ملت داره دویار وقتی کوچه بوده اونجا دارن دویار ساعت یک شبه کشک تابیر چه بود
بمعنى حضانة ماذا أو حراجي إنسان بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا أو بيرى هناك زي برانجة كي خاطر شكرن غايات وأنجام شيء أول حوالي ما في كل أبارد عندهم على فترة حوالي ما شيء بيرى عنها كتنيا وقد شيء كاكنش أتبراتج عليه كيف هاتي كرن أفتشتي شيء بويل بجاروكي تربسبيه ليبورين خالدين اجعل كيف هاتي كرن برايا يعني برجوانديات شالي دفي بويرة دهيا كو تشيبكي وك فيتاقيني حقيقة شو برجواندي شيء هذا أوايا وقتنا كذا في المداخلة دي وهذه تكون بقوة نقطة تصور مستقبل مثلا أنا كما كيف عبارة من عبارة من أواج أو الشاش يعني أدين جاني كمان هاي من المعطيات كل بعض تهكسي كيف يكرن تصورك في مسبق حياته حوالي فاطية حوالي ما وفاطية مت بكل عبارة أواجي يعني ناكذ خدمتها قضية جبروي كيجي أزبجم يعني أبرد بطنها إيروج وظيفة قوتي كاركي دانت الشيء خطة تكليف كرنا أسعيشي روجارات هيك أولا جرك حسيت السباق على هناك بشكل وقرتنا حوالا بذي شكل هناك عشوائي بدي برخة أولا ناكذ خدمة قضية كيف شو خطي أساسي ددو تاوي يعني إنسانك إيروج تفسير ما رأيده هو هل معقولة وقلت لي وكفي هناك بمعنى خطف خرابتي أدو أجر حوالا كنا يعني أوي تصوراتي هناك البوابر على إنه أذان ما أوي التفجير هناك الشكلية كيف بهاتية تقعدن وادس نشان كريش خلكي مرة أو كيف هناك شيء حوالكي وايا وبري واركا كريه وحتى رجع بري تبين سير رجع شيء حوالي وايا ودنا واده ودنا برفي واده واركا كريه باش أو حوالي معلومات حوالي مشكلة حوالي مبني وقت يقول أو المعدة أو حوالي شوية درجة شوي حوالي الوحية وحاطنا ويناك بوشية أغير جرى لازم بيشتغل فيها يو أكثر شيء تساؤلاتها يعني أنتجن أو تفتيحنا كإيرواتها أو بطاقان بالجوانا بقدس مشاهد فيها أغير كل شيء تساؤلك إنه أو كسرنا كتخد شوى مرة حوالي ما بتكيني أو تكينا أنا كبيرة حقيقة بله يعني او امراض تقینه الوی مالی دیتبون هن پرتوکه پروردات شکرنا تقمنیه يعني اف تشتغل ودري هاتبون ديتنتين شواتي يعني تشتي هنا أجرده إنه مطيات هناك تمامي شروبات بتشخل كمرة وجماورة مرة تشتكي قال لك خويا هلا دفتك دكتور أسايش هاتي السبت تقيني حاضر هو بشتي دم جميرك أسايش دجلاش خرايا ودش يعني دش خلكي قرانا الجهة بياري وشنا أسايش خا أبغى بمنطق جنائي ده خوشنا مقبولة وقت دكتور مرة اللي ورد لنا يجي نحن سياسية وجنائية يعني إيرو كسكي أسايش هاي وقت أسايش تلك حدثك تسكني درك ملابسات حتى كتماني درجة ده جبوا بتي أدلة قضية ده نشن أبغى أجي أقوله نبوة بشتي حلقة مثلا ساعتك معي أسايش ده بيجي قرايا شو أسايش خا خلك العاش ميزاني خلك حتى بيتي نبرة أسايش بشتي وين ساعة دي سير ساعة دي هاتي وجرى شيء حدثي أو رتفع لا أسايش كاك نشأت رتفع لا ودماكو هات دفر دور بيتش كر دما هات جو بتشيل ودفر تشيبويا يعني أو رتفع لا وان هجر أجاهيل جمتها بالنسرفيكي شام أفكار يشتم سؤال بله رتفع لا أسايشا بيدين رتفع لا وينا يعني دماكو كاركي بفيرن جديد لبجاروكي تربسبيه أو تشي رتفع لا وابو رتفع لا وانا يعني دستي كده حتى داوي ما قالك درست حتى راداي يعني دستي لا واي أساسي حوالي ما إيجو تبين ما رايد شيء أو قرتن هروها تقدر دوراوي أهلنا تيجي قرتن يعني مباشرة تيجي قرتن أو عيال جنقة أو تصور كريه بمعنى إنه أفعال جنح وي أو جنح كريه أو أفعال أنا كتخاذي بذا جنح أنا كهذا أفعال خشي يعني ندرس بحالة وقت السياسية أجر مروش روابطي بدو كاربو أنها بيدرا بن حوالي ما يوبتي بيل الجلد يبقى مواضيع أنا كيش درانا ديجي دكان أفخذي ديار كرن إنه أفعال مصر إنه بارتيا ما كجنح باربكن وكاري أنا كتخم ستوي بارتيا مدى داجي إنجام سياسي بكرن أفتشي أنا كناك من خدمة قضية إيروج عن حنيف حاجتي حبوس
السياسيين أم حميد حاجة يكرنزينا أم يكرنزية هبدو بدرن وكي تبقى السياسي دا أم تكارب ما في ملاتي قد جيبين در بيريناكي هكا هر طرفك تصورك خاص يجي خاطئ سريوي هذا بقوة الحندري إيدي ديك ديني جو برجوان دي خوين حزبايتي بجيبيني أغا يجي أم بجن ناكري خدمة طبيعية ناكري خدمة وادا وكي بارتيجي جبروية كي تشتركوا آنها فكرا تنجي أم بجي أو تشتهانا كتمامش أساس هذا سبيكي شاشن ويعني أجر هنك بخوازن وفاتي ما في خوا ما بخن كماريو ده أبجي موازي سخشاز بكنش برضو بفير انجهانا كي في شوازي هانا كي قد نكرن الناس خلت بصفا قبضنش برضو تشتي ويا برخاتي خوياينا إما أموكي باتي دستي مجبو براتي دريجة پارتی امجی وقتی گوهاب دامز راندن ما دسته کردایتی جیمی مجبور کردایتی ما دسته کردایتی کردایتی تریش کریه. بله قلق سپاس ما مستنش قلق سپاس یا بشداریاتك كم جقام شلون أماتقها قلق سپاس. لرجعوای کردستان هر چالکیک و کارک کود برجواندی رژیم بشار الاسد دبا و لدیجی گله کرد و دوزا کرد و کردستانی دبا ریل نایگرتن و جعلیه پیده و چکدارن و اتپیروس کرن چجرت کرن و نفی کرنا کردان و رجنموانین کرد با یان آزاد کرنا تروریستان و گرتنا سیاست مدار و چالکوانین کرد با فرمون هنو وی راپورتی لروجاوای کردستانی هر چالاکی و کارکی گود برجواندی رژیم بشار اسد ده ولدجی گل کرد و کردستانی به ریل نای گرتن و جعالی پیده و چکداری و تپیروس کرن جدر کرن و نفی کرنا کردان بگره حتی آزاد کرنا تروریستان و گرتنا سیاست مدار و چالکوانین کرد و درکوه چکدارن پیده گوک زیروانین برجواندین رژیم اسد خال سر کردن روج آوا سپاندنه بری چند روزان تروریستکی جزایری یه زندان خال عفرین آزاد کرن و دوی لسر حساب خواه در باسی ترکیا بکن و بگهنن جزایری. او تروریست بناوی بشیر محمد دریات ترکیا را در باسی روجاوای کردستان بویا و تخواست تفلی چکدارن دولت اسلامی العراق و شام داعش ببی. لیوگو مالپرین پیده را گاندنه او تروریست لسر سینورج آلیه چکدارن پیده و هات گرتن و پشتی لکولینان او آزاد کرن. آزاد کرنا وی تروریستی دمکی دیگو بدهان چالکوان و سیاست مدارن کرد افنیزی که 8 ماهانه دی زندانین پیده لعفرین دنا و هر داویه دادگهن خوی میناین دادگهن امن الدوله و امن عسکری ین رژیم اسد او چالکوان و سیاست مدار بده تا 20 سال گرتن حکم کرن. توانا وان چالکوانان و سیاست مدارن کرد بالتنی اوه گو دجاتیه في پیمانیا دناف برا پیده و رژیم بشار اسد دکن. گو قبول ناکن گو کرد ببن دستکی هزین رژیمه. والدجی برجواندیا کردان و کردستان کار بکن. لورا او بونا آرمانجا چکدارن پیده و راستی گرتن و اشکنجه کرنه هاتنه. و وقت چاوات سردما رژیم بعض ده. باچا کرداتیا خود دان نهاجی او باجا برخودان خوایا لدجی هف پیمانین همان رژیمه لروج آوای کردستان ددن. خلک هرم عفرین گبدارن زیتونان و زیتا خوان افداره دبیجن گوپیده هر تشتیلوان قدغه دکه و باج لسر چاندنا داران و برهمان زیتون و زیتا چوتکاران فرض دکه و فروشتنا وان برهمان جی همو خستیه بندسته خوا و ناهی لئیدی چه کسک به دستور باجوان لعفرین کار بکه. کریارن قریجین پیده و چکدارن وین نتنه لهرم عفرین تینا انجام دان لبله همان کریار لسر هرمین جزیره و کوبانه جی تینا کرن. هری داویه جی او بو گروجا این نهجتن سکرتیر پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعود ملا و دو اندامین دنین و پارتیه و گرن روش آوای کردستانی. اویک جید دمکی ده گو پیده پیوندین خود قلب عسین هرما جزیره خورد و قایم دکه و ایدی به فرمان رژیمه خو آمدد که گو خالن کنتروله ین هف باشد قل چکدارن بعسین آلگرین رژیمه لقامشلو و نفچین در دوراوه دانی. لگور روزنامه بس نیوز جدرکی هایدار رگاندیا گو چکدارن پیده واتایه پکه دگل چکدارن آلگرین رژیمه و دست بدانین خالن هف باش ین کنتروله لقامشلو و نفچین دنین کردان لپارزگاه حسد چابکن. روزنامه لسرزاره وی جدری بلاف کریا گو محمد الفارس شیخ عشیرت الطی یا لگرا رژیم بعض و فرماندار شبیحین رژیم القامشلو دو کمبونه که داد گل اندام عشیرت خود گوتیا گود دمک نزیک داخلین هف باشین کنترول دگل چکدارن پیده لپارزگاه حسکه و دانن.
محمد الفارس گوب دجمناتیا کردان تناسکرن تکسکریه گوب هولنوی رژیم اسد بریار دایه الیکاریا خویا داراییش بو چکدارن پیده زیده بکی وجنها و پیوه ده 85 ملیون لیره و 9 ملیون دلار بده چکدارن یپکی یگو برجواندین رژیمه لروجاوای کردستان ده پاریزن. عمید هاشم سیتی سرکرده هیزن پیشمرگا لدورا زمارج آژانسین نوچهان را راگهاند کو او هر 27 کسین کردن روجاوای کردستانی هاتن گرتن جالی هیزن لشکریین عراقی لدورا محمودیه سربست هاتن بردان و جارک دن او وگراندن روجاوای کردستانی. عمید هاشم سیتی جالی خواه او نوچهان دبیجن کو هیزن پیشمرگا او کس گرتنا گوت او نوچهان راستن جبر او دوره او کس هاتن گرتن لدورا محمودیه لسرسینور سوری و عراق هزن پیشمرگه لوی دورتوننا داخویا کرن گو کسن ادعا دکن کو هزن پیشمرگه او کس را دستی هزن عراقی کرنا ما بس تاوان کارن سیاسی و ام دزانن او چه دخوازن. لهرمات البراكيا باشوري باجاري قامشلو جو كرد وعرب تيدا دجين وهن نافتشين ويد بن كنترولا داعش يدنا ويد دنجيد بن كنترولا هزن يبيجي كو باسكي لشكري بيديا قفو باج لسر جوتياران تفرسكرن جالك وانكي دورات البراكي جار كير اشكركر كو چكدارن رخصنا بناوي داعش و جوتيارن نافتشيات البراكي خستنا جوان كو نابي او جنم وجهي خوا وجهجي بأمدبونا وان بتشينن جالي كيدن وجي هزن يبيجي كو باسكي لشكري بيديا جوتيارن كل نافتشين دمن كنترولا وان ديا خستنا كو دهج صدي جبر همن خوين جنم بدنوان هروها هريك خوديه دراسان 15000 ليرين سوري بدن شروان يبيجي بهجتا كو او شروان دراسين وان دباريزن هجاي بيرانينه كو نافتشيات البراكي بشك جد بن كنترولا رخصنا داعش ديا وبش دن جد بن كنترولا هزن يبيجي ين بسر بارتيا بيدي بيا. انجمنا تشريعية ريفبريا خوسريا ديمقراطيك بيدا لكانتونا جزيرة ده دجفينا خدا لباجار عمودي يسايا هالبجارتنان بجرانت وهالبجارتنان تشريعيا كانتوني بچار مهان پاشخست هروها لگور ميديايا بسر بارتيا بيديوا گو پشتي دانستاندن لسر يسايا هالبجارتنان وهن گوهرتن دياساين هالبجارتنان دا اي انجمنا تشريعية كانتونا جزيرة بتواهي افياسا بجراندن جه پاشی وینا بریار هات داین به پاش خستنا هالبجارتنین تشریعی بشتی 4 مهندن کو حتی کمیسیونا بلند یا هالبجارتنان د آمارین ناوین کاندید و در خستنا کارتین هالبجارتنان و تومار کرنا ناوین او کسین خو کاندید بکا تمام ببا. بدأت مشوانين هجاء للسر في مجارجي وهر للسر ياساين أنجمنا تشريعي لكانتونا جزيرين هاج فرنسا سياسة مدار عبد الجبار شاهين مريدن باش كاك عبد الجبار لم باش إيوار باش ولتا مشواني ورا هجارة وخبطكار أركتيليرا بله سپاس يعني دسبك دا يا سهل بجارتنا يعني أنجمنا تشريعي لكانتونا جزيرة تشاوا خوانت أب يسا البجارتين الكانتون الجزيرة وقت من يعني برجكي مخاند ومن فجريان من يسا مجلس التشريعي رجيم بعثي مخاند يعني تاخذ كرم حد وقت هذا جهه كوبي كرنا يعني قال لك هذيك هذا زينك قهرتن بسيط كان قوتنا تدبعتنا بيرندنا بس اما وقت يجي كشكي براني خدا وقت هذا يعني وقت شوا كسك تصرحات خازن ياسيان لقور برجواندي خا بافرين بورجياتي افراندنا يعني بله يعني اگر مری گفتگو بکی مثلا مری گرگ کار برنگی کی سیاسی بیتر گفتگو بکی کار بر مجلس روجاوای کردستان برای چیکر روجاوای گل کردستان او برای چیکر کار کینگال هفجی بیان کار چه قرارات در کتن که حتی کشان درجه تمثیل ملت کرد کردن تمثیل گل کرد کردن بله و ایجا چرنگی اویاسه تیکه وی وطه تیکه وی واریه بله
كاك عبد الجبار يعني الجور فابرياران فايا سايك وهاتي درخستن جالية أنجمنات الشعيبة يعني برايتا اف بريار افيات ساوي ورن بجراندن لروج ابای کردستانه یان او جی وک بریاره کو برینها وک جبلی خوش بریاره کو اتنه گوتن بو ل دوار پراکتیک دا نهاتیا بجراندن جدستيكا بصلاح دارية بيادة دا حتى منها تبريار دوار براتيكي دا هاتي قبول كرن هاتي مشاندن سر عدد تنايا حتى لنا تاني تشتل سر كاغذا هاتي نبساندن و د رغاند هاتي بلاغ كرن او تاني او تشتانا هنا اما تشتكي سر عدد دوار براتيكي دا تشتكنا هاتي كرنا يعني حر تشتي اعلان كرني وحر تشتي دانا رازاندنا او تشنا تاني اعلامينا يجبو استهلاك الاعلامينا نجبو براتيكي لا ابي صاج تي وتا يعني تروناهي دوار براتيكي دا باورنا كم ببينه يعني بله يعني يكيج ياساين انجمنات الشيعي كو هاتي درخستن هالبجارتنان دبيجيكو هر بارتي جما فيويا زدي بارتيكي كو تفي فا هالبجارتنان بي باشا هك ام بين سر انجمنا ببهور السر بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يعني برايتا حتى نها او يعني اف بارتي الجمانا ناي قبول كرن هروها سكرتيري بارتي جي سعود الملا سيروجان لسر سينورما او درباسي رجعوا كردستاني نكرن يعني باشوي تشاوات تفلي فا هالبجارتن عن ببا بري حرتشتي اف يعني بارتي ديمقراطي كردستاني سوري وقالك جي بارتي دنجي بخسريات ديمقراطيه يعني بالاداره الذاتيه كسي او نكري كسي في اعتراف نكري يعني حتى كو كان بشدار بدن د انتخابات واندا د البجارتن واندا جي لما او بارتي هانا كدفيا صيدتنا قصد كرن او بارتي هانا كوچك او بارتي هانا قدامك نزك داوي بوانا تند نمانا احياء كرن خاصار كرن وجيانا خبريش كرن دفيا داين ستاندنا حبايا دو حكرنا من باسكت بايا او ابيا صانا و بارتيانا قصد كنا بارتي بجماهير وبارتي بهز وبارتي يعني بارتي خورت ومزن بله يعني اف بارتي هانا كنت دبن فلسفه واندا دبن اداره واندا دبن حكم واندا وبارتي انا قبل كم كان او بيدنا يعني خويانا او بارتي انا كينا يعني او كنت بشداري اداره ذاتي بوده او بارتي انا خويانا او بارتي انا وقال لك مؤسسات دن ايكو بايد تشيكرني او وان قصدك وان مؤسسات انا وان صازيانا بشداري البجارتنا بكي يعني لا يعني تجاري مريم نكاني يعني ديجي نويل و ياسايا تمامي تفكير كردي بجداري بالبجارتنا بكي يعني بله يعني الجور خالق ج فان ياساين هج امبيجن يكجو عد بيجيكو تش مكون ج رجعوا كردستان يعني سريان اشور كلدان او دهج الصدي جما في واي كتب لي بحر بجارتنا بنهروها عرب جي دهج صدي وكرجج على كيف دهج صدي يعني باشا رجعوا كردستان كرد او ج كمنتون يعني ولو يعني لقول بيا صاير خد بدنا خويا كرن وقت تشاور نسبي وانو سريان وعرب ومكونات دين وقت هفكرنا انه كرجي وقت كمنا تبع كنت في ودا باجي نراس يعني حق خطوه لما تدا بلكت بيا صاير انه بات توري نزل يعني توري نزل جوا مكونات انا لما جبركو اب ديرنجي هاتي داينا وقت خويا كرن انه اب يا صيانا جيجي كده اوامر جوان هاتنا ديرنجي دايما يعني جبي بيتر نقالن تشتكي دايما نقالن راستيا كرداتي تدا بدنا خويا كرن راستيا منطقه جزيره برشاكي كردستان بدنا خويا كرن اب عرض كردستان اب مكونات لسر بي عرض كردستان دجين يعني في رجلي جوان قد نزار قد خيا نمسموح جوي بيتر يا صيان درخينا يعني بله يعني كاكا بالجبار يعني الجورايات جدلاكو اف يا صادر خستن وكنها او دبيجن يعني او اعترافي بحمود شتي خوتسكن او دبيجن امكارن حمود شتي بكن باشا هاجر لاماره صلاح 1962 بقرابه دماكو كرد عرديوان جوهاتنا ستاندن ملكو ماليوان جوهاتن ستاندن يعني هاجر يا سايق در خستبانا كو اف مالو ملك الوان فقرانزبا وين باش تربانا
دي صايدة بدك دي ضايق يا كرنا انه حركتك مكتوب القيديه الجنسيه وجدت صديقه او كان بشدار ضمن الانتخابات. طيب بري او لا بشدار ضمن الانتخابات هذا كانت تشي ورا كانت عرض وقت نتالي جنسيه وجدت صونات قرتن عرض وجدت هاتا قرتن ملكي وجدت وهاتا قرتن خاني وجدت وانات قرتن قندي وجدت وانات قرتن كانت تشي ورا بجرب تشي ورا بيكاني كنت بابا باني وان بكي يا فاكي ورا درقي بأجي كان البشارتنا بشدار بري بيت جرك كاتكي عرض وندرت كاتكي ما في البجارتنا تداي وكسر صار شيء سود الديادا نفس وما في تداي عيني وما في تداي كسر كاتري عرض وند شنو وند بتجيبوني بله يعني بتشرن دي اب يا ساتي قبل كرم بتشرن دي نزيك في مسافه دبن نايف كرم الا تفهم كلام دوي وطاي انه جي هذيك لا جي بريار جواراتي او فرمان جواراتي ببيرجي برا مساله يا انتخابات هرم يعني جبي بيتر وقت برج داخل كل جبي بيتر جوار نما اسمحك بكن يعني حتى لنا او دباريزن الكشفات الكاتنا جندي وكردنا او انا باريزن او حمايه طوان بكن يعني تشاو ويب ما في ضم فرض شوا بنا وتمثيل ببن المجلس أوان التشريعي ده وما في شوا تمثيل بكن لا يعرفوا بكر ده يكتبون تكبر مجلس التشريعي دنقو بدأ أفكر شيء سبيا جرج أفكر ده دعوة ما في خبك دعوة حق خبك دعوة عرض خبك دعوة أملاك خبك أو كان جوار بعرضان وبأملاك تنجس وان بدرن وعربانش قندي وندر خن عربي غمرش قندي وندر خن أنا بجرنا قندي وان بري انتخابات بري حق ما في انتخابات وان كانوا بيجي جوار بكن شقاف عملتنا بالجمهور بيتشتي كجوارة تحقيق بكن يعني أبي ياسين وقت خويا كرن ياسين وان والبجارتنا وان وقت وتشقى صبرت برياري واندر كتني وحتى لنا شغل الليسكي زاروكا وفي كديك بعربي كانن وميجي ملت بيشون يعني أب شغل هذا يعني بله قال لك سباس أوامر أكيد يخطط في ذكر قال لك سباس عبد الجبار شاهين فرنسا سياس مدارة المروي قال لك سباس يا بجدارياتكم جباكو نفشنو كالبورو كافنتورين خواج بيرنكن قالي روش عبارة دبن بفكرنا بيشنجهن فلكلوري وبيماين بابو بابيران وفي جاري كيتيا جنان لباجاري ديركي وبالي كاريا رخصنا جنا بارتا ديمقراطا كردستان سوريا ودهولاوي كيتيا دا بيشنجهك فلكلوري فكرن كامل بهفدورا في رابورتي تماشاك كافنتور شون مايو بيماي جلانا دیروکا قوناغکی دجیان دا داخویا کرن برویه که اوه چند پیشنگهن کونتوری لدیرکه تینا وکرن تیدا او پیمای بابو باپیرا تینا پیشنگه کرن یکیتیا جنا لدیرکه با آریکاریا رخصنا جنا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا دهولا یکیتیا جنه دا اف پیشنگه روژا شمیه و یکشمه دار خستن کومیتا آمادکار مبس جه پیشنگه داخویا کرن نبستعمل شباب بيشنجها أم بدن خويا كرش نفشتي نيرة إنه فلكلوري خوي كردي إجبير نكن وشملات بيب كفنكوري خوات تي خويا كرن وأف كفنكور دي تجانا ونهون ذاكرن هر وقتي هر جيل كي باي جيل كي دبي في بزان بن أو كسي ما كفن بتشرنجي جيانا قدر باس كرن حتى وقتي أو بساطة يعني بتش أستانجيا بيجي بس ولي بخشي ودي هاتا درباس كرن یکیتیا جنا چما بس جه و پیشنگها هنه ام كوك جن دبي شورشا هندا ما بس تا مجويتشتي و ام ملتي خوا ام جوان خوا ام نفشي خوينو ام وا بديروكا خوا كردي تراث خوا كردي ام وا بدن ناسين و ام بيجن ام كرد افن ام كسن ما بچند صلاح حتى وكا ايرو مجي كارو خبات بزحمتي و ايشاندن دبي ارض خو خاكا خدا ما کار کریا سردانچین پیشنگه کیف خوشیا خودانا خویا کرن ايام الجوي معرضه قالك تازه وقالك ناجحه ودستي واصاغ بي معرضه هنيكي تراثي ما يكب وينوجي ددي خويا كرن طبعا يجبري ما قوتنا حجي كبني وانا ينوي واجنينا دقنا ملت بزاني جني ما يبري وينها
جی اشخاصی جیر و جهاتی ندکرن گاوا خواب آزادی کیفا خواب آویجن گلو اف آلاوه ده پیشنگه ده آوای کاری وا دیاره جرجره وقت ام چونه پالهیه ما قرشي خود كره قديش ما عربة دبر أو قرش محموداني بيندري في ملهباها السن في ملهباها السن ما تخسى عربي ده وما تاني بيندري ما تكرك هو وما دارك جيت كرد نفاق أو شيء بمعنى الباني وما وريسك تابيت ده وفي ملهباها السن هيدورو كمتركي أو جنم آن جاء آنيسك آنوك مجد وقطان بن هر ملتك شانازه بكفناتوري خو ملت كردجي وك همو ملتا شانازيه بكفناتوري خو دكه هذا سه سالا شورشا سوري بردوامه قالوا ملت كرديه كاربه دستار خو بهري يعني ببديسا اردو نبرا و هر دو كفرادا وري هرتن جديركي احمد صوفي ارك تي في جاردن شر و پفچون لروجاوای کوبانه دنابرا رخصنا داعش و هزن یپگ درکتن هر وهاو لگور چالکوانن وی دوره کو جدو و شر و پفچون دنابرا هر دو آلیاندا لروجاوای کوبانه به 40 کیلومتران بردواما کو د انجام و ایریشدا هزن یپگ و ارتش آزاد لسر او دورند من کنترل داعش لروجاوای کوبانه 5 اندام داعش و آلیگرن و هاتن کشتن کو پاشی داعش آلیو خوا برسفدا به توباران کرنا او دورن کردی یندبن کنترل یپگ دا جبل درکتنا شروع پفچونان دنابرا هر دو آلیاندا لگونده تعلق لروجاوای کوبانه به 3 کیلومتران بلت مشوانن هجا لسر شر دنابرا پیده و داعش دا لدردورا کوبانی چید بی نهاج کوبانی باران مسکو چالکوان مریدم باش کاک باران دست به که دا تجمره بده خویا کرن چن حال دردورا باجار کوبانی چید بی کاک باران اگر دنگه مته تازه پرسا خوشتر دوباره کم اگر تجمر بده خویا کرن چن حال دردورا کوبانی چید بی جشرو پفچونان کاک باران بله دم باش کاک باران تجمر هناكي لسر الشر وبفتشون نابرا يبيجي وآلية دن داعش لدردورا كوباني تجمر هناكي بدنا نسكرا لا بريد سر سمتباني جدا هو شهدنا برا يبك ونبرا منباتك عرب ايه سر عشيرة عواصف بندي تعلق لمن غربي كوباني بتحضر 6 كيلومتر غربي كوباني دو هناك اندام يبك يريشي مالا كربون جبر ومالا بدأ تقلقي خباش انا وبسكري داعش دكي ایریشی و مالای کتون دوه ایریشی دا پنج کس جوان مالای آتبنا کشتن فسی که آتبنا کشتن شرک دنابه یپگه و مالباته دا شروع به آلیکاری به بشگرتنا داعش وانجی گنده تعلقه گلباران کر به هاونه و به قضایت مدفعیه وانجی گنده تعلقه کر من الشرع هونم کاک باران شرج آلیه کی دست به که دا چه بو یعنی کی پیشی ایریش بردا سر آلیه دن شر جبهه و مالباتا بسر عشیره حواس قلتا یا بنا یفکه دهو سبای ایریشی و مجبر یعنی جبهه ما کرده که صرف ایریشی و مالای کرنا بتا تنگیج ورا چه کرده تجگیری داعش بکر آدمی بیاد بدن داعش يعني قال لك خرابيط بنص يبقى كده بكير ويبقى هو اشترى واجي برقه ضاف دواء شديده بخبرها واحده تبقيش قتل كشتن وتبدا عندما كي يبقى متداخل بله اونها روش لوده چاوهین الشر و هریش بردوام منج آلی هر دو آلیاوا یان دویده می دراسته هایا شنها بتيجي آراء ما لبري بسبه ديسا ودا بهاما بيتا قندة تعلق جبر قندة تعلق
ام بي خبشن باش آلي باكر غربي عربا وباش هالي شرقي وقلباجي كرماندن وانجي هاونا قزار هاونا دافيتا قندة تعلك يعني قالك زيان لمالي وناسيان بون لمالي كاس سيفيل بون كاس حتى كاس نار ديانا قجاز نادر برنجاجي يبش نابونا لمن هالي قلباجي بشير الكوباني قلبي كوباني جي ديتا بجينك بناظرة ياخذ هو كثير في شمس الشمال وأخبار سوريا وطاعة شابو لأندا بندة حيدة قلبي كوبانيا 20 كيلومتر قلبي كوبانيا شرق الغابات واندا شابو ليس بشكلك نسمع أب زي تقريبا شر كوباني أمي وتستبه وقرن ببه حتى الأرمان جيش الرباط كذا وجيش الحر وداعش تشهد بله گلک سپاس جکوبانه باران مسکوب مربو چالک وان گلک سپاسیا بجداریاتتکم بارگاه رخصنا دموکرات آسور الباجاروک تربسپی آهنگک لدار خستنج بو خلاص کرنا هلبستوان کرد محمد مجید حسین و امضا کرن لسر پرتوکاوی دا آهنگ دا کرد و خرستیان و عرب جی اتدا آمده بون امزان یارین بهتر دو راپورت دبسان روجا اینی رکفتی نه هیوا 5014 و آمده بونه هجمارک مزنش کرد و عرب و خرستیانان آهنگك هذا الدرخستن لبارقاه ريخستان ديمقراطة آسور الباشارة الوسبية يجبو امذكرنا برتوقة لزواني كرد محمد مجيد حسين يا بنابي تنبو الأقدام دفي آهنجي دا قالك هلبس هاتنا قوتن واروها قالك شالاكين دن تسولت محبرتي آخر السنابلة تناديني درگاه آگر فرهد با جهانا خمابقه باردك شبهنا مينية البساتين المتخاذلة الجوع الكامن في أعماق ذواتنا شد خازم دستخو بمندي برانم هردو كاركرو قندي دبايرة البستفان محمد دست بمذكرنا برتوكا خوكر وجمارك مزنجي دياري كسن قوامدابوي از محمد مجيدم هالبستفانم كردم مشكلة جم نبوغو از بزماني عربي دينم جبر أم تبدأ منتمي إنسانيات يرى إنسانيات محمود جينا هفدو بقوميات بأديان بتبدأ جامعين محمود إنسانيتها أبرتكم مشاكر نابي تنبؤ الأقدام فكراوينا فلسفية بعدوي إنسانية أفقافك بود باجات رسبية متخوازن ببيري وهركس فيري سافيري بمشي وبرتوك فرق بيننا جبر بثقافتي ملطي دنياي بيشت كابن وبراستي ما وقتك يقلك يخش البهور عند بحفلة هنا ومنظمة آثورية إيرو أبشي هنا حبسب بمعلا حمو قلا حمو ثقافاتها وتجربة دائما ومستمر به ودائما استضافتها حمو إبداعاتك دسبيك دميكي سباسيا ماموستا محمد بكل سر في كتابها في برتوكا بوجمر الفاند في اوضاعي نخوش دا وقلكي بيروز بو خطواي ساعتها قلكي خوش متخازن حمني ديسكاريما كتابه ب 2004 اوضاع دا وقال لي ملاتي ما كرد بري خو بدي خوندن ايش بقو خوندن او بشكرنا ولا طايا متثاقلا يرمم الرماد ايرو ملتي باشارة رسبية بحاول بكات انخوا شكرد وعرب وخريستيانا مجداري بي انجه دبي واب هنجه هالو بهتر وانيزيك هفتكن دلدار حمو ارك تي في تربسبي رخصنا رايس فونديشن چالکیه که جبو زاروکن پنابرین روش آوای کردستانی لکمپا قشتپل دارخستن کم به هفدوره بزانن چه چالکی هاتیل دارخستن دوی راپورت ده جبو هنک کیف خوشی بخندلی وان کلیل کنچل مسیده و جبو هنک نخوشین پنابریه لسر وان زاروکان کم بکن رخصنا رايس فونديشن الهرما كردستاني قراوان لسر كامبين پنابرين روج آوای كردستاني بردواما. So we're doing that in many different camps. اف چالاکی ملگلک کمپان چکرنا لدومیز باسرما اونها لقشتپی.
باشی ام دچن گورا گوسکی وش بلی ولو هین گلک چالاکین دنج و زاروکان هنه. And other than this, we work بچێکردنا لیسکان و بدیلان و بشانۆیان و هەروها بپێشکەشکردنا فیلمێکی ji zarokان را چالاکیە کامپا قۆشتەپە برێڤە چوو. دائما نحاول انه نرسم البسمه على الاطفال ونقول لهم انه هم مو وحدهم، احنا دائما وياهم، ودائما نحاول نوصل لهم انه العالم اغلب العالم كلهم يحاولون يساعدوهم بكل الطرق وكل شيء يهمنا امرهم، ونتمنى لهم انه الاوضاع بلدهم تصير زينه ويقدرون يرجعون على بلدهم ويعيشون الحياه الطبيعيه. إيرام هات الفرقة كيف خوشية هات نجيبوه جو سوريا قال لك خوش بكن جيبوا كيفان ولا هلا خوي سوري جبير بكن. أي كاتا تشيكر إيرو تشتر تشيكر. إيرو جمال على الوقت تشيكر. ها باي. هذا الخا. أو شماي ددونا. أي ناوان داما قوسا ددوبد. سنتەرە عوسمان سەبری لە کەمپە قۆشتەپە تەکەس کرد و ئەو ئامادەنا ji بۆ ئالیکاریە وەک ڤان چالاکیان. ودي اليكاريا متهب يعني معنوية أنا مادية يعني بقول تدعم مرجي نعم حتى أنا هاجي أم سربخونا يعني كسك دعم مناكي جارنا دزغاخي خوازي برزاني وكا دزغاها كيف شغيريا متكيب هناك اليكاري وكا بيجي تكنيكي يعني وكا بيجي مايكا يعني جهازها بس جو كده تفطوعي كارينا نرجزنا لجواني سرقولي بريفاني نرجزنا لجواني سرقولي بريفاني هاي نرجزنا لجواني زاروك بشي هري مزن قوتاداري دقهواد كوچبريه ودشراندا وجبرگو هاي واجرا وشادگو دورا واچد بيتنيا ليسا كحالو بچو كيف خوشيكا قالكي مزن دكي دليواندا جبو برنامه ارك منال محمد كامبا خوشتپا بله تمشوان هجام بهوینه گزاروک لهم هر کامپه کیف خوشی بکوید لوادا جالیه کی دن و کتیبین شورشگرین سوری ده دست خدانین لسر هشت گندن لگندوار گریسپی لنزیکی دورا عین عیسا لپارزگاه رقای هر وها اف پشکتن هاتن جالیه شورشگراوا پشتی شرکی گران برخصنا دولت اسلامی العراق و شام داعش کود انجام وی کدا 13 شربانن رخصتنه هاتبون کشتن جبلی دستدانی لسر چکن وان ین گران لوید وری هر وحتی زانین کو پارزگاه رقای دبن کنترولا داعش دیا بشوی کی تمامی جبلی هن خالن کو دبن کنترولا هزن رژیم اسد دنا هر وحری خستنه لگور چالک وانان د دمابوری دا گل کریارن نروای در حقی گل رقا دا کربون به اعدام و صلباندن جبلی آویتنا باجل سر دکان و جهن بازرگانیه روانگاه مافی مروان لسوری راگهاند کوچکدارین رخصنا بناو دولت اسلامی العراق و شام داعش باجار پیش سازی و دورا کارگهان جعلیه دریه باکوری باجار دیر زوری و کنترل کرنا لگو روانگاه مافی مروان لسوری کو اف کنترل ده انجام شروع پفچونین دجوار دنابرا چکدارن جبهة النصرة وكتيبين دن ين إسلامي جعاليكي وچکدارن داعش جعاليكي دن و أهاتسيا هر لگوری روانگه چکدارن داعش باجاروك مرات لروشلاتي ديرا زوري كنترول کرنا وبويكي هزن داعش نزيكي باجار ديرا زوري بونا جعالي خوفا چالکوانين اپوزيسيونا سوري را گهاندن کو هزن رژیم سوري جي در دورا بالا فرگها لشکریه ديرا زوري بهاونان تو باراندکا درباره کشتی و برینداران دا روانگه اشکره کرد که حتی نها بسدما وان شروع پفچونان هری کم 100 کس جهر دو آلیان هاتنا کشتن هجای گوتنه باجار دیرازوره جه روجهلاتی سوریا دکوا و به پترول و گازه زنگینا و یک جه آنین شر هری دجوار دنابرا داعش و گروپین اپوزیسیونا سوری ده جالگوانین سر به اپوزیسیونا سوری و راگهاندن که هزین اپوزیسیون پیشکتنان لطاخین باجار حلبه به دست خوبتینن. لگور زانیارین چافکانیین اپوزیسیونا سوری که ده انجام شروع پفچونن دجوار دا لطاخا الزهره لباجار حلبه هزین اپوزیسیون 13 لشکرین رژیم کشتنا و دستانین سر عمبارنوان این چکان و هن خالین نو
جی اگو دبن کنترل واندنا هروها 5 لشکرین رژیم جی اسیر کرنا تاخا زهرا لباکوری روش آوای حلبیا و یک ج مزنترین تاخه نو یه باجرا و شاخه اولهی اسمانی یا رژیمیا لوی تاخه جالی هزن اپوزیسیونی و هاتیا دور پیش کریا لگور ویدیویی که کوش آلیه چالکوانین سوری و هاتبو بلاف کرن لسر تور انترنتی کوش بیحین رژیم اسد پشتی درکتنا خلک حمسه دور پیشکری بسدما برچیبونی همو او مالو دکان نهاتی هلوشاندن به تمامی شوطاندن اجبون هشتنا کو جاردن او کس وگرن جه خو کو پشتی حجده مهانج دور پیشکرنه و برچیبونه و ویران کرنه خلک حمسه کاریبون جباجر درکون لگور او ویدیوین هاتن بلاف کرن لسر تور انترنتی کو داخوازا خلکه هیا کو جارکدن وگرن مال خو تفی او روشا خراب یا کو بجاری حمسه تد در باستبا هزن چکدارین ولات اردن را گهاندن کو هزنوانین اسمانی دو اتومبیلن کو دو خسن در باسی خاکا اردن ببن تک برن هر وها و هر دوی درباره دجی جدرک بر پرس دلشکر اردن دارا گهاند کو هزن نوبدارین سینورین اردن نهشتن به درباسبونا دو اتومبیلن کو بابتین قاچاقی هلدگرتن کو درباسی اردن ببن او ج دورتک برن تزانین کو ابن جارایکیا لشکرین اردن را دگهینن به بکار آنینا چکن اسمانی جبوره گرتن بر قاچاقچیان لسوریه کو درباسی اردن ببن و دمها بوریدا چال اتومبیلن دنجی به هولدان وان کو درباسی اردن ببن ج سوریه تک بربون شاندگ جیکیتیا خوندوان و جوان دموکرات کردستان باکور سردان یکیتیا خوندوان و جوان دموکرات کردستان روش آوا لحولیره کر. دو شاندگ جیکیتیا خوندوان و جوان پارتیا دموکرات کردستان یا باکور سردان یکیتیا خوندوان و جوان دموکرات کردستان روش آوا لباجار هولیره پایتختا هرما کردستانی کر. دجوینا هر دو آلیاندا روشا خوندوان و جوانین کرد لزانینگهن ترکیه و هر وها هرما کردستانه و هر وها روشا سیاسی و رولاد دزگهن جوان و خوندوانان ده خزمتا کرد و دوزا کردایتیه دا هات گوتو بیش کرن. درباره و سردانه دا بر پرسیلق هرما کردستانه یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتا کردستان روش آوا عبداللطیف موسا کیف خوشی خود درباره و سردان دا آنیسمان و گوت امی هول بدن گو پیوندین دنابره هر دو آلیان دا بهستر ببام و چالاکین هف بش ده پیش روژه دا بین چه کرن. رخصنا هيومن رايتس ووتش دراپورتكا خدا لسر زدبونا هجمارا پنيبرين لولاتي بلغارستاني اشكرا كركو اسايشاوي ولاتي د فيدما داويدا تندو تيجي لسر پنيبرين كو دخوازن ريين نشرعي را درباسي بلغارستاني ببن درباري في كده جي اولات پلانكيج بو درباسبونا پنيبران دانينا هیومن رایتس ووچ دراپورتکا خدا گوت کو ولات بلغاریا پلانک دانیا جبو کم کرنا هجمارا پنابرن لسر ارده خوا نیوی پلان هاتیه جیبجی کرن به درخستنا سوریان و افغانیان و جبلی وانجی ینکو سینور به ترکیه را بریگا نفرمی درباس کرنا راپورا کو ج هشته و چارو پلان پکته دبن ناوی پلانا درخستنا و گرتنا سوریان و کسین کو پنابری دخوازن چاوا اسایشا بلغاریا دوان مهن داویدا تونتو تجیه به کارتینا جبو وگراندنا کسین کو پنابری دخوازن به شوایکی بلز و نراوا توماردگا و بکورین اولهیه جوان را دابین بگا و بکو درفتن داخوازا پنابریه بدنوان. راپورت دبیجا دو بلغاریا سینورکی جوان رفتاران را دینه و تندو تجیه در حق وان دا راوستینا. و روشا کسین گرتی دناوندن اسایشا دا و دی زندانا دا باشتر بگا. ریوبری پروگراما مافین پنابران بیل فریلیک دبیجا گرتنا داری دروی پنابران دا نره یکا گنجاوا جبو چارا سرکرنا زیدبونا کسین پنابر
لسر عرض بلغاریا و ریا راست و درست اوا کو بلغاریا دا خوازن پنابریه بهتر لسر وان راوستینه و تکرین مرووی و گنجاو بوان ربکا. دشش مها 11 2013 بلغاریا دست به پلانا خوا کریا او جی بلاف کرنا 1500 برپرسن اولهیه لسر سینور و بآلیکاریا هنولاتن دن ده یکیتیا اوروپا دا دریا اجانسا چافدریا سینور دروا یکیتیا اوروپی فرونتکس. هروها دیوارکی جتیلان بدرجاهیا 3 میلان لسر سینور دنافبرا و ترکیه دا بیچه کرن. بلفریلیک دبیجا روشا پیشوازی الولات بلغاریا به هاوسنگی بداویا 2013 را پیشکتیا. لیج آلیکی دنوا بلغاریا یا ساین پنابریه الولات خوا بن پیکریا. هروها فریلیک بردوام دکا و دبیجا هلبت ولات بلغاریا توشی گلک زحمتین مرووی دبا و نکارتانه بوی باری رابا. و سربار دکه کو اف یک نابه بهانه در خصنا پنابران بوی شویی و نریز گرتنا مافین مرووان. جبو برنامه آرک منال محمد. تزانین کو لیستکا طبیا کو گلک خورتان دوان دمین داوی دا مجول دکا وک لیستک هری نافدار د جیهان دا لجم خورتان تناس کرن و تاوی روشا زحمت و نخوش یا کو رجعه کردستان ته در باست با لخورتن بجار قامشلو دخوازن هنکی دلی خوا به لیستک خوش بکن وکو او دبیجن کو اف لیستک وان لهف دجبینا و بلا خورتن باجر بوان لیستکان مجول ببن باشترا کو بری خو بدن تشتین خراب کامد و راپورت دا تماشا بکن. سرزمین یاریگاه تاخا قنات سویس چرخیانک فوتبولی هات لداخستن و سیزدیان گلیری لی آمده بون و بباشدار بون هجمارک جماور دبری آسیمن ورزش گلک بجین و جوش بون و داگرتی گول بون. و کسین بجدار نرین خواه لسر وی که آنین زمان ودوري شكي خوشة يعني هر إين ولو خورتي ما لف دجوفن وبشكل عام يعني أفخور تشيتر هر تشتنا دي مثلا وانا مش خورة طبعا بليزن طب خوشة ما دقهني هف ومتخوازن هر درب أفتش تهيبه هتربن ومستربن الدوري هر إين هر أسبوع عم تشيتكن والدوري إيرو جافا بالذات قلك خوش وسركفتية جيرو جافا تخوازم لیروشا ورزش نوکی سالین بوری درباست بن تبلی وی که هین گلک لشتگوان گرینگی ددن فوتبولی و هر وها لشتگوانان نرین نخواب شواکی تواهی لسر ورزش و بیچر خیانه آنین زمان ومستويات قال لك يباشون وعم تخوازن رياضه استمرار بيت في وضعنا هذا وافضل فين هكذا جبرقو ظرفك قال لك زحمتها سر مره درباست بي ومن خوازن انه الرياضه وري سكناندن وحتاج ما بيها من خوازن استمراريه الرياضه ده كانت حمو مجالات انا الرياضه يعني موسيقى بيت شبي و سر مباراه نهائي ام ديفيجن يعني مباراه قال كي باش بو وفريقان قابلي ما فريقك خورت بو يعني ادائنا كي قال كي باش بو مباراة يعني هاي قلقي خوش بو ودوري قلقي خوش بو ام كان مباراة نهائي بتاع باخو بس نهاية هاري ام دركتن واللاعبين ما باشرون يعني ليسن بس تعبين وساعتها خوش دوري تمام بو مسؤولية دورياي خوش بو مسؤولية فعلا مسؤول خازي بو دورياي قلقي خوش بو دداویا وی خلا فوتبول دا یانا روهلات دو 0 بسرکت برانبری یانا روجاوا چند در نخی برنامه آرک قامشلو براستی لیستکا طبیت شتکی گلکی خوشه و خورجی پی مجول دبنو دما خوشی پی اوندات کن. جالی که دیو لقزازا خو یکی تیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روش آوا به هلکفتا در چونه هجمارک جو خوندکارن زمان کردی درخستن. ده آهنگ ده هجمارک جو پنابرن روش آوای کردستانه ین لوی دوری آمده بون. امزان یارین بهتر دو راپورت دبزان. یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا لقیزاخو و به هلکفتنا درچونه هجمارک جو قطابین خولا زمان کردی اهنگک لهولا پرورده یا قزا زاخو لدارخست به وجداربونا هجمارک جو خلک روجاوای کردستانی یلی باجار زاخو و قطابین وی خولی
و پیشتی خۆلەیەک بێدەنگ لە سەرگیانەی پاکڕەوانەی کورد و کوردستانی و نەمازا لە سەرگیانی بابێنێتەوە کورد مستەفا بەرزانی ئەهەنگ بگۆتنە یەکێتیە خوێندەوان و جوانن کورد دەست پێ کرد و هات خوێندنیژی لایە مازن شکری ڕێڤەبەرێ ناوچە قەزازاخۆ و تێدا لەسەر ڕەوشا قوتابیان ڕۆژاوای کوردستانی لزاخۆ ئاخەوی و گوت یەکێتیابان قوتابیان چەندین چاڵەکی لە دارخستنە دووارێ ڕەوشنبیریدا و جوواکیدا و ڕابوو بەڤەکردنا خۆلێن فێربوونا زمانی کوردی و کارێوێ بەردەوامە بۆ خزمەتە هەموو خوێندەوانن ڕۆژاوای کوردستانی یەکێتیە خوێندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستان ڕۆژاوا ڕقەی هەرێما کوردستان ناوچە داخۆ ئەم خێرهاتنە هەوەیان بەڕێز دکن و ئەم گەلێکی کێخۆشن سوپاسی هەوا دکن و ئامادەبوونە هەوەیان بەڕێز ببێ ئاهەنگی ناوچە زاخۆ ئەڤڕۆکەمە حەفل تعارف چێکری ئەڤ ئاهەنگە یەک جێ بەرنامجی چالاکی مەدەبوو یەک دوژی دەرچوونە تەڵەبەمە کوردی سو یەک تەڵەبە سەرکەوتن و بڕاستی ئەم لێدێنیش بهتر تعارف نەقەبە هەواڵی مەدە چێبێ خۆرد و کەچێکا و بهترمە هەفتوو بگرن ڕاستە ئەم لێدێنە بەس هەفگرتنامە هەگە و ئەوژی جێ دڵخۆشیامە گۆم هەموو لێدێ دگەنە هەفتوو ئەم ئیرۆ لڤرە تحت الوسباب ديمقراطي كوستاني روز آفا ما في آهنگا تشكرج بونا خندوان موجوان ما تعرفنا إذن كوادا تشبه وبالأخص في آهنگا تشبوج بونا طلابة أستايا كي زماني كردي تخرج بين وسركفت بين وأمفر هردم دوزا خدمت ودوزا كردي دنا إيرو من الفيدرنا جبوا حفلة تعارف جبوا أعضاء إيما وكورتو كتشكيما هفدو ناس كن بهتر وبالأخص جبوا زماني كردي إيرو أستايا كي بسر كتبو وهردم جوار تخار بيش كتن وسباسيا أميرو شالكي كي دكن فيدري واجتماع كي أمشيت كنا في ملاتي خدا وملاتي حكوم دكن حيث تعارفنا بقوادة شيبي وأم فيدي لف بكون ببن وبيشكاتن شيبي وثقافة ما وأم بعرف نصر هفدو بنادي في حالة طلبة كورس في بزاخو ما أهنجتي كريجبو حفلة تعارف طلبة ما سيوي إكن وما شانو برج تكريه سر ديروكا مع كردية وكلك بحثاق دياك يعني ديروكا كرديتك و ئەهەنگ بستران وشانۆ لەسەر ژیانە مڵەتی کورد و بەتایبەت یا جوانان بەردەوام کرد و هەستێکی خۆش و باش دڕەوشە خەلکەی باژارێ زاخۆرە دەرباز کرد و دەداویە بێ ئەهەنگێدا یەکێتیە خوێندەوان و جوانن دیموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا سپاسیە هەموو کەسن بەشدار دەبێ ئەهەنگێ دەکرد بۆ بەرنامە ئارک جەمیل ئۆسێ زاخۆ سازیا نۆڤین و بالیکاریە کۆمەلا جوواکێ و سندیکەیە ڕۆژنامەوانی کوردستانی ئاهەنگێک لە باژارێ هەولێرێ یە باشووری کوردستانی بە هەلکەفتا دەرچوونە هێژمارێک ژە شاگرتن خۆلا ڕۆژنامەوانی هات دەرخستن. دروجا اینی لپایتخت کردستان باشور لهولێرێ سازیا نۆڤین و با ئالیکاریە کۆمەلەیە جوواکی و سندیکای ڕۆژنامەوانی کوردستانی کنسرت لدار خستن جبو دەرچوونە هین خوێندەوانین ڕۆژنامەوانی دەستپێکێدا مامۆستاگەر و گوتنە خوا لەسەر کارێ ڕۆژنامەوانیەدا و تێدا ڕۆلا ڕۆژنامەوانی دشورەشاندا خویا کرد. هروها رامان احمدجی به ناو سازیا نوین گوتنا خدا و تیدا پیشگیری سازی جپی و آزاد را یا روزنامه‌وانی را خویا کرد. دوی کنسرتی دا خواندوان هاتن خلات کرن جعالی هن کسایت سیاستمندار و روزنامه‌وان. هر وها ریوبر برنامه آرک پیشگیری خدا وی کاری و سپاسیا هر کسی که اف کنسرت لدار خست کرد. دداوی دا هین دنگبیج هنرمند روز آوا وکی محمود عزیز و باو صلاح و کوما نوین یا موزیک کنسرتا درچونه به رنگ کردی خملاندن به هین ستران خواه ین فلکلوری و نوژن. من نوشه جوار پیشکش کردم مستر نوچال بیراو بینن. یه پیگه مال اندامکی پده کسی لیتر بسپیه به کارگاه چکرنا تقمنی تومت باردکا. لشکر عراقی 27 ولاتین کرد جروج آوای کردستانی ین کوگرتی بون لدور محمودی سربست بردان. داعش جو کردن تر براک دخوازا گنم بیوان نتشینن و یه پیگیجی باجه جوان وردگران.
انجمن تشریعی ریوبریا خوسریا پیدی لکانتونا جزیره یاسای هلبجارتنان پجراند و هلبجارتن تشریعی به 4 ماهان پاش خستن. شورشوان سوریه داعش جهشت باجاروکان لرقای دردخا. هیزن اپوزیسیون سوری لتاخین حلب پیش دکوون. جارکن و چجور هاتن پیشکش کرن هر آزاد بن.